Mtumurume umwe na rietwa Ken Adams Ndinga ni atariritie kimako na kiriro kiria ethiritwe agikurukira kuma kiri mutongereria umwe. Ndinga aritariria kuwatwa na kuurwa ni antu ati kumenya baria bamwikirie kiri MC wa ward ya Muthambi Maurice Maugo ni bakuria minister wokaria Bwandene kithure kindi kigutonyerera na gutigirira mutana uju ni akuigwatira kioto kiawe. Mati Mugambi na Chekinya. Baba na tori bantore arwanderi wandi ya Muthambi kirigichigo mbunge kia Marave kinyetie mochi kwa bamuthaka Ken Adams nturani wenu umutetheria guchanga mbecha cia kuthi cibitari nene akirikanaga igukabwa kana kwinywo ciari bwake bwa nturume MC wandi ya Muthambi Maurice Maugo gatukite omnde gutirimana kenda tumba kumusangira mbesa jia kuri cibitari ni agwitia mbesa nyingi muno iria mujiaru wae kana familia yetu omba kuri izi yonka ndakeno mukuona ikaria gatwike kerwe tari gucoka muntu ikena twike tiumba gutiritwa na mpoe itikaroetwa baba Ken Adams augite nthaka cia mucia choyo bagwatanirite na mucia choyo bamugwatire thokoni ya marimo tuo na kumwira kubi na muro wa nithindaga chani baramuruta nguo cionthe na kumutiga kamonyore barambiria kumubura na kumukaba uciari nyumani kuthinkithukaga ogu ntathukaga ningucokeria Ngai nkatho muno no lakini ni mbere ndagendaga wega muno na thaino ona private jakwa party ni nkwigua tagai kwina thina aribirwe gwatuika riu ona nti kwigua ruruka iri ndatuika unconscious no kandegucaga maunto kwa umbali ona kuma mpiraga ndegucaga tu ndari ngwitikiria ngukua umania no ntubuke ni agitagwa nkuruki ya milioni 1.5 kenda cibitari nene ya Kenyatta kuthinjwa na guchokua mekia yake yo ciari ariuga mucia choyo mwanke mundi aturaga gutumana kimuthietagiria na twana twakwa kuthomithia twina keba muno ntu ntikumba kuthikira thininde ona ndathikira thininde nelia far from physical torture gwina psychological torture nuntu kana niga kumenya uma konde murive na thina indi nacio accomplices mauma torture kana bone bakuonekana stage bagonticie bagutumanira threat kenio bakiugaga ati ni njogu ikinyitwe ni rwagi kurigara rwagi ruru kinyaga njogu mtwe murive untu bubuthuritie aturi banture ni arwanderi betite minister wokaria Bwandeni kithurwa kindi kigutumana na kuthungiro ntubu kenda muthaka uyu bakuga atirari akugia nwambe wona gioto na nkinyaki nuntu mwene daino tukimwonaga kirijana mukwanjo na tarijana mukwanjo nitukuwa tuthurite muno na kuma daino gutwika justice ya mwene tioneka twirire kwandamana mwanka na wiguro mwanka twandamane kenda justice ya mwene yoneka kindike au kiatonyele untu na nikenda justice ya mwene yoneka kindike nitugugwita ukaitura riri amarima ukinona ni utaka gutibale andungi na ndalungamanaga nagwe na nkalombithia utuko na muthenya ngikugaga utorie mbale eno yaku ya kirurano ukumbulagira mwana bururu MCA Maugo na Kaleke Mpioki niyo ninkwenda mutonyera na muthomi Njuki amwe na mama monthe tukinyirite MCA Maurice Maugo na regete kunenkanira uge bwa mbari yake guru ria ntheto ino kiripotera weru wikendi kuma gichigo mbunge kia Mara bitagwa Mati Mugambi.